Bulginaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambulo bina kasi kuangwa na ipalela kanino ndai tukutuku ya nambongi ndai. Sana tusoi metika buma ya na tini na kaloko mai nambongi ni mataka na yaua ni bata tambu ni beito seaki. Maikati batiko na iliuliu ni mati ni tuwa porenge mbai ni marama na itukutuku ngwa na loma ni yaua saoti. Maikati ko mbai ni marama ni sana patarai mai na moniti na sosongo ni bata ni rosanga bulu leo ni bonua. Na bale ni danisi bononi sisili bononi sara yalo ina bononi baku kwa yango era na songo tinga. Na soko kina buka kina yanu ya sana ndola talanga mena singa tambongo. Sang ni dona kisibo ni mati na COVID-19 etigo na nonda bunu na ngonongo. Kana Prime Minister ni dona rautini kabwatali na bwandindike toribaki kasanga ni ndo takabi ko etigo na mati na COVID-19. Tukuna ni tini mane tini kawalu ka takabi etigo na COVID-19 na nonda bunu era sambulo bena keditiko kene malembale ni satiko ngaibiti walu no kisi ni mati ongo. Mai solitiko na mbela mauti kibe solo marra ka mata tumanda ni nonda bunua kibonotani reki na mata bila wai na single buni kwa beta kitiko marra mai na Fiji Independent Commission Against Corruption waritana faike kina mata bila wai ni ongo e bita kibo yuti ndona vipanga ngai rtu baidora ambita kitu manda mayo marra na tikubuni ambaki na dhala ni solitiko tukulasu kina sanga ni pamuri ni lawa mbela mauti na ndona ndola kapa roti mena pamuri sona lawa ni mbela mauti kana tautiko. Kini tukutung ningito kawaiti wale bunan doni beba tupulidi ni tim ni rakabile abitu ni nonta puno gerard beba ena itubaki ni angon ranandong gito ena buku ni bata tambu katori bagiti ngumembaleta na mati na COVID-19. Ena nona biuta batatiko na itubutubu ni timi tukuna beba ni kalatiko ni ngono baungo errao ni ndau yadu kina na bawelewele kani ngandrebi mena tubina gatu na angon ranandong gito ena ngono itiko butalikina na sota. Mai da bekir na ibaleleka ni nondi tukutuku na kena ikuri rawani ni na rungoda na Mbula FM kena Radio Fiji 1 ni bading binaka. Oir na ngone na nonda inuni enda beisinga ni mataka. Mersi sunga da kena loma dina kena bikaron. Sakena ngau na mitaro bina nonda baksangai kabala loma takina ngone. Dalabina oya wameliki. Bulre oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Oniti kena bakarombuka. Ni waitini kalimana miniti meona kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 na ndobo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo